Itemine ria gukuruhania andu ethi maundu-ini maria mangimateithia, thirikari ya kaunti ya Machakos yarire mitaratara karundo kuhura njeki andu ethi mubango-ini wa kwandikithia tabarira cia kumahura njeki uria utimire ayuthi 2,000 aria meyandikithitie. And we are going to invest more on the camp na to expand kuhakikisha tunaweza sasa wale wangeweza kutoshia hapa ni 1,000. Kuhakikisha God willing ile ingine tunaweza kuchukua watoto 2,000. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti araiga thirikari yake ni thagathagite mieke ya mawira kuri andu ethi na no irathi na mbere na kumandika niguo magunike na mieke no. We have a plan for them na wakimaliza hata certificate we are going to be able to equip them to go and start their own businesses. Wale tunaweza kuwachukua kama county tuwachukue. Ndeti arauga aria mandikithitio rungu rwa mubango uyu makugia na mweke wa guthomithio njira ngurani cia kwiyandika na makiria njira cia kwanjiriria biacara ciao kiumbe. Niokereire ateti aria makoretwo makihuthira mbeu njithi kuhura uteti na njira itiganite. Tuko na watoto wengi huko nje hawana vitu za kufanya, na ndio naona wale politician wanakasirika. Kwanza kuna wengine walikuwa wanatumia vijana wengine huko kufanya mambo mbaya. Na hao vijana ndio nimeokota wote nimelete hapa. So hawa politician wanaona mama na wamalizia customers zao. Na mimi I am ready to finish your customers until Jesus come. Aritie thutha wa gucerera gikundi ikiria kirikitie kwamukira mathomo na aria maratanya kuhumbwa thumbi gatano ga kiumia giki. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wakarura Wanyutu.